Сегодня, 3 мая 2024 года, подразделение 47-й танковой дивизии 272-го мотострелкового полка под Angkatan bersenjata Rusia mengklaim Kotyarovka di daerah Kupian sepenuhnya berada di bawah kendali tentaranya. Perwakilan militer Rusia membuat pernyataan sambil mengibarkan bendera negaranya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 4 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, unit divisi tank ke-47 berhasil melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dan menduduki desa tersebut. Akses jalan raya R07, Chuguev, Starobelsk, Molovoe hampir sepenuhnya dibersihkan, tepatnya 23 km ke Kupiansk, katanya. Perang di Ukraina diprediksi masih akan berlangsung lama sebab Rusia semakin menguasai wilayah Ukraina, memproduksi lebih banyak amunisi dan mendapat lebih banyak bantuan dari Tiongkok. Hal itu disampaikan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Haines kepada anggota Parlemen Amerika Serikat pada 2 Mei 2024. Сегодня, 3 мая 2024 года, подразделение 47-й танковой дивизии 272-го мотострелкового полка под командованием Кирова, 6-я штурмовая рота и рота В взяли населенный пункт Котляровка Харьковской области. Продолжаем освобождать нашу землю дальше. Слава России! Слава России! Непосредственно те, кто этим занимался. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.